nisom chan na Russia le Ukraine kikah boina zi athi na man na to United Nations report dang zuin milham athi zanga le somngala thum akisukha hamachang sang ni awalin a hi ati hichika lami thi le akisukha ho bo thurut ki pi hi achom chi na hi alang khana Ukraine authority hon tu ni sana Russian sipai kikap to na athi hi mi sangko le zakhat le som gup gum alhing tai atin Russia tin wanga sipai tio zakli le som ko legit bo thida na ge sei banova President Vladimir Putin chigala thi ho chu Postmeritos award hanapi in hi Ukraine sipai te sang ni le zakit wal akabli uwa sang thum le sagi wal machang da den asei zakit novin a hi Ukraine te hin nisi a Russian sipai te le athiho report api jingwang ovin Ukraine sipai te hizat athive ti thu asai do khapovin hi tu ni khuchana Ukraine te report pi na Russia te galman cha akap sin ho aki Beijing to hlonin kongni unmanned aerial vehicle thum anti aircraft system somlage lenna somthumle thum MLRS somnga thaupogari somgom pumpi zakhat langa teng zanila somma lakhat kar zalilali sipai pogari zakole somthum lako akap si ta danovin aseu vinahi hinla Ukraine lama imahet thei ahikit pona hi hinla Russian te thulut akon Russia sipai ten Ukraine military munpi sangkhat le zagit le somnani command post somngalagop missile system somngalagop radar station somngalako lenna somgup leni teng zagup le somthum langa MLRS somgup le sagi pumpi zanila somngalani special military vehicle zalila somleni UAV somngalali akapsi ta danovin asayovin hi UN report dungzuya tuletwa garzam refugee hi million khatwal din asayun hi Poland gamala kal sang som thumlethum Hungary sang som kol sang sagi le zigi le som le sagi Slovakia gama sang som sagi le sang ko le som gale ko Romania gama sang som gale sang khat le jani le som gub lakhat Russia gama sang som le sagi le zagi sole Belarus gama za thum le som sagi le li zamlu tawin hi ativin hi India mi tu ni sana bit ke ya ki puido hi sang som le sang hilgi alhing zautan mi sang som le zanga hi atang dan na layo ve tu ni sana India mi puido na dinga operation ganga nu ya len na som git ve vel soldo ding agongun vel som thum halol hing zauta na hi gal hong ki pana pet wesin gamo panla na ceasefire talk amho vaisainan nive anaumin USA in dollar million jatumle som ngaman Canada in dollar jatumle som ko liman EU in dollar zangala ni million man galman sen ani ki thupi zo ta hi Friday ni khusana Russia sunga sanction ki bolkhum ji in Russia sum ruble chu 30% hi chu US dollar chengkhat le ruble jakhala som thum vel ki bang in amzo ta hi Habdakhat sumay maya Russian mi hausahon sum $80 billion valaman sa zo uvin foreign being hoa sum fritz ki boldo dollar zagup le som thum billion alhing zo tan hi hichi ki phapu o hi buina hong so sang chana ichana hong kalbe dam ti sei thei ai te pui Vladimir Putin in athum vai na teng chamna umna dingle ki hola theina dingin condition adei tum agun koin hi hichi ho chu Ukraine hi neutral ti chu koimalama kai loading nuclear nei thei loading sule denazification ti hi a hi pin hi alhang pia chi denazification ti a sei western media hon ngol hoi thua gelo hi zongle Ukraine gama western media influence thuneina anei dano anga adingo dei sa dan hi Henga International Criminal Court na kon investigators ho Ukraine sunga Vladimir Putin chalo na chung thu hola ichana war crimes mihem khat hina khat nei chunga kilom lo ta chalo na khan khom lowa kitha chimit na hi hamti khol tu dingin ong ki pa do ta vin hi hinla akhota khat chu Russia le Ukraine hi International Criminal Court member ai lon pun chule Russia hini chi ICC apam lo het pi lo hi Nisia mihim thina thilalo ki su sit na su le vanoi mo om jingwangin hichi ki kap to na hi galta ta hilo special military operation a hi tia Russia ina saina bana
President Vladamir Putin in hichi operation hi kupta ki bolahin milham ki dimin akisukha poi sole cluster bomb thermobaric bomb ti ho akimang poitin Reuters THUSOH komasun anasei nahi hichi ICC ti mo hi Ukraine member khat na hilo vanga President Zalensky in hena neya jurisdiction api utolhana kalsun hi aneyo hi achi sani khwa Ukraine Zaporizhya Nuclear holpi mona bom anikila a maika nasunga US le akiloi pi western gam adi a European Union hon nasata aphamu asa ole adem naw thu aphong vinhi hichi thu to kimana chombi a United Nations General Assembly ahilole United Nations Security Council meeting dingin nge nazong anayo nahi Nisom hinni Russia in ceasefire of Honda Pondo masangsun Russia army na sa tain Kiev khopili akimvel hasun len na akon bom na la jingo vinahi khopi sungsu zan khova in siren genekimet lazingin hinla khopi sung avienda nole sipai sule Mipi te panla hadzin Russia tian tu ni chanhin asuki but zaunai pu vinahi hichi bom kilha na hin mi som dile sagi antikit ta vinahi Ukraine team na netu in agamsung adia Kiev khopi hwa no fight zone apondo jing-u asei-u chu neto in pompi pu nahi NATO General Secretary Jens Stoltenberg in hichi boina hi neto in pan kilelo hi in Russia dona no fight zone phondo ding kiti chu ai thei pui ani pi nahi Zitsun Ukraine President Zalensky in longnuk monale luhang te in neto in hoi laimun iti phana Russia in lianna aga la kam ham ti hi a het so hi hinla ki dawna chunga Ukraine pan pinom poitin ana sahili na hi Russia in gamsunga independent TV ho to hilhem tiango naneya blog ahin bolbana sunga rain TV jongsu anakha ta hi hichi rain TV anatong hon along lai lonaw vet sanan aphen singin haina ananei uvi hi alang khana ni ko pabek masanga YouTube Twitter le adang dong hon pro Russia news le adang ho ana blog ole thunan Russia government in jong agam sunga Facebook le Twitter anakha ta hi kamsunga news center tampi blog abol banova BBC zong blog anabol saw hitai ga he thading chu Russian government in galbol now to soho news media ho a special military operation tilawa mindanga sai ho zo si chu to solve him fake information ailole fake news hi tia khaw hi Friday ni khwa Pakistan gamsunga sa humlam Peshawar khopi or city tia ke hekaya kusa risaldar max hawina bompo ke na milham somthum ana thiu vinahi ga he thekhat chu Pakistan he vannoiya terrorist mun pi khat hi na bana vannoiya muslim ho hi Christian bana tampi a hi wangovin sex tampi a ke hop khanna chung sunawa alin pen sia lesani tiani hi ai ti a ki to lawa ki dawjing a hi ve hichi bompo ke na so hi mo saidanin suicide bomber pahin mox ka apang duty pa at hazawa khat pa na sa ta amachan sa chwa hobu asmulanga luna muslim te Friday taw khomna muna ham kimpi nova bom chu kemi pu hi ati ne hi Pakistan muna hi tabang thil so ya khat ve na hi pon phat si tabanga khat lakhani ti ki bol na hi chi le jinga hi tu hin hilai province in state of emergency phondo hi tai Manoi lesina gamwai chale la samloya ke he Namibia gama World Bank in khanto na le kile do na diu tin to kon tampi anane uzong le imatsa ke khel na anombe se poi ti the hi aji so gam sunga hin hole ya ke ha khi le in wanoi hi na gamwai chaloi ta khat so hi hinla tu nai cha chun thau pu na mu do hi tol honin a he thim hon thau tui 1 billion barrels wa Namibia tui pi panga khona job do thei a hi tin ana seyon hi agam mi te le vai hom tia dinga itiki pa dingi tam hinla ahin mangso honiti ahin mancha di hom ti chu sei the hi poya aji chu alin alal thanei walna vai jete ki sumil namun hi ipia apham jongle koizo sia ai thei ji po na hi Mipi te ding gel khona zala Russia in ceasefire and pondo chu ni khojong hinglo laizin Russia ma minus 18 Ukraine officer on asei-u hi
siaten kimo Mario Pure Hupi Watson angaya mangin bom kapum na anay kinove TV nahi alangkana Russia in Hupi ni akun ceasefire la ado ahitai azisu Ukraine ten hichi ceasefire asu kiawa hi atikinon kingo to nahi India in Ukraine ami pite lo do nading operation ganga chu na satain asohat kinove nahi tunisi se zengazong lianna somlathum vel sol do ding agong ove nahi ajisu achi sani ko ho asanga boy nahi hong kho che ding din muna aumji hi egiti chule Indian Prime Minister Narendra Modi le Russian President Vladamir Putin chu ani vei channa dingin ani kheu kit lone nahi hichia in India Prime Minister in ha sei chu India mi pite ho bit ke cha lo do theine ding thu a hi tin thulu chu na sei nahi Israel Prime Minister Naftali Bennett chu Kremlin mun'a President Putin to kimuto dingin anakal song do ta nahi hichia ke ho na hi Russia le Ukraine ki ka thua ke ho na bana mun chum tampi azong ke ho khomna nei hlon ding hi ga he thei khat chu Israel Prime Minister pa hi ding chang ta le lung them ta ke ngai ding ngai cha ta chu hi aji chu Israel hin Russia against sa khut dop na nei jing vang'a Russia le USA ki ka hi ki kom to na balance sa ko jing hi azizu Syria gama Russia ki thupi na wanga Israel na ki do pen Iran le Hezbollah hom nala mun poi mo lai adai bang tawa kap jing theuwa su nim jing theuwa hi Ukraine President Zalensky in abol thei top son Western gamon Ukraine mi pite Russia chalo dauna na to ki thupi na an hol jing na bana vannoiya muntana galde lozia anti-war rally cheho chu address ana bolen hi ga he thei khat chu hichi kizot na rally hi vannoiya munchum chuma Russia galbol de lona ki phin nei chi hlijing hi Ukraine President pa hin atam theipin na vannoiya mu theidinga live telecast ana bol hi If Ukraine doesn't sustain Anisia buinan patna amanota lozin Ukraine galzam kalbezing hi tunisana yon report dungzuin nisia galzam hi 1.5 million lingtadina sayo na hi alangkhana Russia gamsunga mi ho jingjong aguin Russia to kinai Finland gamlama azam jing ovetin tuso chomkhat chuna sai na hi